toi whaatalo whātu talafola Radio Samoa o si mea whaafonga o tala o le asolua. Ua tau nuu leo lua i uto tui pui pui o le COVID a New Zealand. O le aso ana nafi le ana tūlau ele wa alele na sau maleono se fulu wafe tui pui pui a le Pfizer. O le aso to ona i nei o loo fuafua e a mata whai ai tu inga mō tangata whai ngā luenga o loo ngafa mai ilato mai fafo. Ma o sau nole ta mai tai pāle mia Jacinda Ardern, e le o yeisa tūlanga i ono sui ai lea fuafuanga i le taiminei, e ui le suinga o alert levels wa tātou iai. Ai i se o tonga o whaamtalanga wa mauti noa i le ainga papatoetoe wa maua nei le COVID. O nei cases e tōru wa whaamaunia wa maua i le vairusi wa whaamtalaina e vave tele lona pepesi mai le United Kingdom, ma ele ai sona wheso o ta inga ma cases na maua ia i lato whaimalanga mai fafo. O leisi tangata i to atasi o lea a inga wa sau nei lona siaki e negative, ma o mātua ma le alo tamaitai wa whaamaunia wa awinatu se tasi o nofuanga i whaanofo i se ai. Fast fulumale lua close contacts po o e vala lata so tanga manei cases, ma o lea whai numero lo o awhia i whai a onga ma whana wa onga o lea onga maua lunga i papatoe toe. E le o ilunga lava no manino le vave o ese o aukilani mai le alert level tolu o iai nei, pau o lea ma ue telefol tau a tai au e whono ele ka peneta ma a tonu e o atu i lea taimi wa tele i na maua whai ungo siaki o COVID na whai ana nafi, wha apea lea so. Ua whai tele si mautua o le tua oi na whai ai poloka leo leo i mātua au kilani. E valu no whanga au tū na whai ai leo leo ngā leo leo i le leo ino tua oi o au kilani a o toe o ai le alert level tolu. Ma o lea na iai nai suinga e ala i le whaama mau atu i tua o nisi o tua oi. Pei tai nā luaya nafio tu ufesili ma le fia le to atele anga i Northland, o na ele i eiso lato manato lo a fiai ma i lato i tapu o iai au kilani. O lo te ena le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern le tu o i o leo leo ma lato ngā luenga pei tai o ia tā ua na māfua i le manino feso o ta ingo whaatonunga a toa mano fuanga e te tau o na iai tua oi. Sau nol tamaitai pāle mia o lo na ia tā o fio le whaalau tele ato le tua oi i mātū na whaia le na ia to a tele i tangata whe malanga i au noa ma le tau whaasā. Mana lilo ai lea a fio community mātū i le tāpuni puni o pisinisi, ma whaasā le whewa i whaape o tapu o lo ui ai au kilani. Tu whaatasia tālo tai au, o lea ua toe whaafo i mai leo leo ngā leo leo i mātū i no fuanga, na iai mua i si fo i lockdown tele i mamau atu. A o toe whaasa au ai lea se, tā ua mai le pisi o ta vale whe malanga i le pō le aso sā, a ngai ese ma au kilani ai ele i tāina le se fulu lua i le valu a pō. Le ana amata alo i ai tapu o iai nei. O loo tu ufesili nisi pe ai se awa le o tu sai New Plymouth ma au kilani i le alert level tolu. O le ainga papatoe toe wa whaamaunia nei wa maua le vairusi, lea e vave lona pepesi mai le United Kingdom, na sia taranaki au whaamanatu le waitangi, ma o lea na sia e leti nā malo nalata maita i le tele o mataanga, ma no fuanga i New Plymouth i le vao leso ono ma leso valu o le masina nei. Ta ua mai ana nafi le umio kiwa ta avale le mautanga singase i taranaki, ma e whaapeo le vainga lea na iaia le itatala ina i le tūlaiva. Tala le teo New Zealand, o le to atelo i lātou nanga i ane mo siaki o le o whaapopolei na matu ufesili, pe ai sea ua le alert level tolu ai ma New Plymouth. Ta ua mai fo il pule nua New Plymouth, Neil Holdem, o lo o mawhana i le whai ungal mtanga luenga wa iai nei, ma e le whaate ia pe a alu ai toi suia tapu mo New Plymouth. Ai i se whina ngalo ma le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern, whaapele whaatonu sili le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield, o lo o lava tapu o lo iai nei e tā o fio fiai le pepesi al COVID, ma ua whautua i fo i Bloomfield tangata New Plymouth e tā ua tele le whai o siaki o tangata sao, ma e le tataona e alo e whai so siaki pe a whai o lo e malosi ato o toa, pe e tele iai fo i no fuanga o whailo mai nā sia i lato whaamaunia wa mawal COVID. Talafa ai o nei tae au, e le i loa i le soifo maloloina. O lo o whaanofo e sea tangata ngā lulua i lungo wa alelele o ngā totono le taulanga pisi o aukilani. O le vaiaso tā luaina sala lau mai ei tala i le fesilingi o nei tangata whai ngā luenga lo i ei le whaatangana. E mawhai o nā ngā i whafo malfaltali malo mo wha malo stino. Ma o i whaato a longo tala i le soifo maloloina o lo o whaanofo e sea tangata whai ngā luenga le kamupani, whaato a fo i mai Amerika i le taulanga. Tala News Hub o le ele ilongoina le e New Zealand matanga luenga ua suia le whaletali māloe a ngā iai le au whai ngā luenga ma o lea lava na ieli manatu
O le soifo maloloina o lo i manukau lava i le Ramada a le o le Grand Windsor i le taulanga. E le tautino al minstal Coviti Chris Hipkins a mea o se lape pau o lea ua ia whaailoa o lo ngā lulua il matanga luenga male kamupaniwa a le whetuna inga uma ia mautino ai o lo saunga le mu tangata whai ngā luenga. O tangata whai ngā luenga nei o lo whaanofo e seile na o le fast fulu valu i tū la a le o le se fulu whaaso ma e le o tui mawhai o nā ngai e se male whaletali malo mo wha malo stino peita ai o lo ua whaatonuina ia whaia lava i tutono no fuanga o whaanofo e se ai. Tala nāl tai au, manuel nei aso.